Žao mi je što naša škola danas broji manje učenika, a veoma mi je žao što se toliko dece ispisalo iz škole. Svima onima koji su rešili da se vrate u Srbiju, Bosnu, odakle su došli, želimo sve najbolje u životu i da nas ne zaborave, jer znamo da smo bili deo njihovog odrastanja i učenja srpskog jezika. Ima i onih koji su se odselili u druge delove Australije gde su uslovi bili lakši nego u Viktoriji. Oni koji su ostali, njima se zahvaljujemo što su sa nama i obećavamo da ćemo ih voditi na ovom putu ka učenju jezika, očuvanju srpstva u Australiji. Što se tiče pandemije koronavirusa, naša zajednica je naravno kao i sve zajednice imala jedan izazov pred sobom. Nije bilo lako nimalo, ali crkva je tu odigrala veoma važnu ulogu u podršci našem narodu preko svojih bogosluženja koje su emitovali i preko propovedi, preko raznih saopštenja svojih. I smatram da je država malo marginalizovala crkvu i nije dovoljno shvatila njenu ulogu i značaj u radu sa ljudima, u čuvanju psihe, duše sa duhovne strane, ali i psihe ljudske, da je crkva itekako važna i esencijalna bila u tom aspektu, a da to nije prepoznato od strane države. U startu je crkva bila proglašena neesencijalnom institucijom ili službom i to je zaista, čini mi se, dovelo do toga da se efektivnost našeg rada smanji, ali smo opet činili koliko smo mogli. Imali smo, da kažemo, mnogo nepotrebnog straha u tom periodu. Dakle, nije bilo potrebno da imamo toliko straha, ali bila je opšta konfuzija, strah u populaciji. Dosta njih se odlučilo da napuste Australiju i da idu nazad u otadžbinu. Ja u tom periodu sam radio sve, ne samo kao psiholog, nego i kao socijalni radnik. Popunjavao sam forme, radio sam čak i aplikacije ljudima koji su htjeli da izađu iz zemlje. Nije se moglo izaći iz zemlje. Dakle, u tom periodu imali smo odobrenje od vlade, od nadležnih službi da možemo da radimo i preko telefona. Ali upravo ljudima je potrebna bila ta pomoć da taj čovjek koji sa njima razgovara da bude tu, da bude prisutan, da bude u prostoriji sa njima.